yiri papa tu omanfo dodo ya asamike enipa baya empim dumiansa 13000 ena ensuo atututu oma wo munya baabi ntina wo mani atutu aka omu nsem eno nam so ama samike se de nsuo na yiri no dan ya yesiase otenten kra no ya amene no ama obi antumi nkom ebu on ma amene na amene du nchance dan na akata so nina na Ghana anum se nina so abakwasemu ensam so tenten kase baako ya edansuo kase baako so ewo maimu so gakope ensam so bridge sa bridge so wa papa na sa bridge so kwantempon ema adehye free Ghana ekopiem ewo Togo woma eko Benin woma eko Nigeria womu nina sa kwan we so na womofa se so gakope bridge nya buse hwi asamato womo sanse onya baabia nkonkofa na ne sa so nti ade yiri sa no akwama akade na atosa ensamso kese a ewo maimu a ene Ghana ena afi ya man odro ne ye mantema odro bi eka wo mu bom no akade na enso yi dam ya ye bieye amene sa bridge no na eno nam so ema ya twimpenfo adwen ba so se se de enso yi amene ensamso de e wo sempenfo behwe na wo mhwe se anwodin wo ma na anwodin nim se de be ya obi kura nam so engobu ningum na no so nkofa asem foforo emma ne sa so nti womo ema oswafo hwe Ghana akwan na kwantempo dwumadie so odumnyafo akwasi amu akwata kopiem ewo akosomo dam biaye yi emodinani ekohwe sansam so yi eno yeso gakopensam so no na okohwe wie na oni ni engineers kohwe no ena o se engineers abenfo ehwe ye entotoye eye nsohwe obibia wo ensam so no womso so gakope bridge ne dia anwodi wom papa anwodi wom pa na tumachu bia ema ho na owura kwasi amu akwata se ansa na sa turanchim we besimpo no na asoye hwa kwan na kwantimpo dwumadie so ayantotua tutua na mon afa adwen se so gakope yape ene bupe ensam so wodo wo won mu nina no wo mu ba be yensiesie ewo ho ene se we nso edi aba be bomu no enti o kire se enfumso bi ama ho bridge ne de anwodi wom pa na ni nina mu no wo mu ba be yensiesie kakra bi ewo ho anwema nina ya krado akase brebedu na wo ma ya adwuma no engineers are examine akachem say bridge no problem bia enihu say ye bo ho ban seni ansuo na ye buo na eba bebre no enye bibia ebetumi ama bridge no aye mama nsuo no akohiti bridge no na bridge yankasa kra no is under maintenance seni all major bridges to say Bupe bridge Yape bridge ni na ye maintenance na ye ba ye nim ko round no someone who say near your friend expansion joints no ye were about 18 for bridges no ya usual enu na say emu ebuebue asay ebeya 2.5 to 3 months ni ye ni a Ghanaian company be well established in Tema MC company ye ni on asani MOU on akrab home materials ni na akraba nti until say problem we cry ban we are taking steps did that ye be repair all the joints no nti enche kura won so ebe chassis na won SCC Onumnya fa kwasi amu akwata eno no wanfanso wa osan to aso ka biem se dam no mo be ho ne yira ayiri atutu manfo prepare manfo no na ensamso nso eben pa ekoka ni so gakope bridge ena bridge nso akwakoye ndade eni concrete mu odin pa enko a na osene saso nti enwoma odro a enso ne twe free adehye fie omanfo nwumam etwini ni na kede ne kono ena bridge na ho odenti eje sa nyoma ni na ne saso nti na ma enso no kwa wose kono entumi nkoyo sa ekwa atwitwini mu te sa ka di traffic light atwitwini mu nti entumi nkoyo eno kura ka bi ena ma enso no eyiri kase no na ne saso nti no se asoye twa akwan ne kwantempon so atuo na mon nyame adom Woman the Voter River Authority VRA empenfo adinsa osoma wom so ahwemu nkran say womu afidie bi afa na tarboat na tarboat no eno no say womu de ba abeyi sanwema weni na edi afri bridge no enwema asoso nsom a na nso ne di konina no wom beyi yini na amenso no anya kwan edi atwentiri na atumi akoyo sede be ya enkofa nsu yiri ene asafoforo bia emma ye ba ha ade ba ko a mabehu a eha yen kakra ye
water hyacinths no ewura no a enam nsuo no so no efi upstreams wa neighbor na ebedu ha because of the piers no of the bridge no na abetwoko no enti ama a develop enti sese ya yenya this problem say nsuo no tumi kwa wa no eya na e block nsuo no flow no VR4 ye ni won enkita hudie no efi ene enyumre on the boat to ba different boat on the ba abeboa na yayi sa water hyacinths no ewura na efufa ablock no na emma nsuo no tumi flow wa no. And once it will take a maximum of a week. It be in FIO. This is a FIO. This one will be flow freely. Ghana nina oswafo hwakwan na kwantempo dwumadie so say yakwan awodra ase yebesiesie eso be jojo ahyansode bebo nkaye amahyankafo atumi atwihyan kwa basumdwemu ene sanuma wanina no edopanyini abamto da onda okwan Roads and Highways Minister osanso eyemrahye bedwani ewo atiwa East mecha kwa aben abeto ampeso aso odemnyamfo akwasi amoako ata na ma yantoa eye enwumre no si Akan Kasiebo no eso ewo ayamanwosem ensusu emuai na ayade se pempem no ekasai no abibi amanyekuo no egu ahoboaso a wonom ehwe ani musa agya ometimi enso ayi franka tuni na omunya de obetu franka de ama omo awie pe na afei omude omani ekire mu ewo mpesua agodo eso wonom ba gina ekuo no edimu no ma primra sebadwafie akunya agodo no so omakwachi omo so entonto na etimi aboa mo manya nkrofo mu gidie se wonbeboa mo sanso akankunya ndodo na mo ahwehwe no na ukopie mu enso ewo atoye mantamu a abatu mpesua ba akwa ebutu wa no eye baabi ani anwa so bekwai na sabatu mpesua yi asuai ene wonom so edare pa sedru eye MPP omo promise ni mu anyasem ketwa wonom na sa obenfo prof kwam se okai no wa wakenkan uko secondary school bia wakenkan ne ngoma sa prof kwam yi wono na akunya ne kura no ana afimpinu ne aduonu mu ono eye onmonyamfo Alfred oben boate bagifi ne nsem atese na anyasem ketwa na oru nimonyamfo eye Alfred oben boate se wono waboa ne ho pa waboa ne ho atese akona wo kono wo se mu oden pa anyasem ketwa eti sem no ekasai wotrese na kraboa nyina no wafadada ndia ochen David ya wokwa akon no okwa kosia Goliath esanse wase wo hu sankrofo bebre na no wonum so aboa wo mo se ompeso mo ni besia ni na wo mo agye akunya difri ni nsem na aboa waboa ne ho no wo hu se enei sa wo ku we mo kwa akwa no akraboa ne yade ba akopɛ so wo bi a wawie enu ani jete sika kudi laja no wose se wo bi pa wo nsem dia a woda beda se hwankro mo tochi etu anu sam no ekasai sika pa di sika dia wa pali biegu ho a chese anya sam ketu anu wode ba beto delegate fu adwene na wo chese se sika ne nso wanya Ghana cedis ni bio da bi we ablofu sika no dollars no wose anu bi ene wa pack dia gu na account mu anya kopon ya dom na MPP amanyeko no bie enkratam de to anu se adehia no mo gidie se bakwa abato besua so metre eye baabi ani anwa so bakwai wa gidie se ubetumi apre kunya no de amoma madi nkunim no befa nkrata na etu ani asia hene kwato so aba wache so akwakofa ne de okofa etu ani asia hene no wobehye no waboa na dollars no wateche de amema wo mo na wenu wase wo uhye eye afra se de ni mu anase mfie na etwa mu kone de na omoto ye na eno na delegate no wamududu be se eye mpemba ako ene hanum 1500 wasi wantwe sika kura mo omokura no ne wantwe o na no enya empem Ghana cedis na empem miensa 3000 Ghana cedis wasi wotwe de ma delegate bia edisia no wusa nuoma enso konanim eti wasi wotum etu obetum no wontwe ne cedis biem obetwe ne dollars enti adehia mo be kwa abeto besu so a mo ye twa ne asia no abi pia manyo koremu de mukoko no wasi asodoso
day one and them say amount for no upon resistance no man this time they will regroup, get more forces, put their resources together and fight one person. 80 minimum way no so no minimum be a financial element. 80 minimum how much they can easily pull and how when you have maybe 1 million Ghana, you can give away a be 1,000 and inti the cop primary the 1,200. The other time we paid around 3,000 Ghana cedis per person. I'm telling you, say, to come the baby primary is in dollars, and that money has been secured long ago. Get your money. I have dollars there for that primary. What I can tell my delegate is say, we'll be a contest. Just give you a bit to I'll pay more than that. And no day they should take it from me because I have enough money. No 10,000 per delegate. I'll pay more than 10,000 cedis per delegate. You pay to even if they go 20,000, I'll pay more than 20,000. I know how much I've reserved. It's not this kind of year in dollars. So the end say. I was here for. Tell me, when Casano was in and already was sumo. Why am I saying Johnny what this year? At the Maba to the Sua, and no, I want a Toyama Temu. Baby, any and we are so back. Aye, baby, any and yasu be kwam na sebe dwani onimonyamfo Alfred Obey Boateng ena chese otese wo church ni nsemu baba mu to setose mu ono ntisika ne dia wasema mu nsuro egu ono bebre dollars na egu ho wo se wo ofri ase be dia kunya na ofri ase se wo paali gu ho onfa ne sankan onfa ne sankan mawo me mangana mo sare amose abrada pa na bisika gu ni fie na mutwa na da pa Ahenkan FM no mo sare amose abrada pa na bisika gu ni fie muntibi da na mutwa na da pa wa ha yesi enso che otoma ehihwa ye obi animu batafi de woma everyone was on the one to me kase wabo no ho etisika obobosi was this will be 10,000 ya obetua more than 10,000 even obetua 20,000 ya obetua more than 20,000 me ya say ne constituency ni meyen ke be ko no akohwe development ekoso he ubeko nkra na allegedly sika e dia ma no so mfa nya nyuma sika wo so de mpuntuduma no na dodo na no watete ho e dia gu ono primaries profom na wo pu no no na just what me say Alfred Obi no nya ni paketua o profom o ko tu no no mazana profom ne gazi e kan no ya asem na prof kura sika kura na wo da bidi na just what me say delegate amo ba bia ni anwaso be kwa de mu didi pa ote asam ya ba ko kan wasese sika ni na ko dollars mu say de be ya ensay na sie cedis ni de aputro sika bi kura wasese sika ni na ko dollars say de be ya ensay gu Ghana pa se papa we ya na twefo Fred delegate bi say abana ye kwa koto no ntuma nipa sumasi ena ba gu bi san za de ntina ntuma sumasi o se ba ko ne kasa ya basa enzo sani pa no zeni kasa ya basa no ono na ebu ano ma ne be ye MP sisi o se wa hu ne o ti wa hu han no hu kwan ya fa so esieska e de be boska tuo nti sitting MP na de mo obi obe contest o kran kan wo sitting MP no na se onya hwe me se MP bia o te so a so bi person contest na wani bre person na ni siani a na se wo sa MP no amomode kwa so obo modern performing ye a uni ni pantem kuta udie bibia deda eni kwa so obi ba ye otipaye kwa so ye adwuma obi ani tua they will vote for you again any dollars papa me si papa me nko hwe but me tumi aka ze obekum onye huke Alfred Obi dollars kwa kama senti ebim oze minyane na kama senti any o jana ba obebo Alfred Obi no this year dollars be flow eho I think say baby any anwaso be kwa wo ayi o Western North no Western North mfa ncheme o yes Western North wow enyo no kwa na ese o bebre ye bi no de na minim se asofa buru bebi na ko no se obi na tata na abeka obi tata ya se ba ku bi di se adu se ye o se hwan wono na twiniti na pressure so woto ho no no ama papa we no ti na okeka sanse mi nya asem gitu na chese we ni minim go beka se we de kafun ni mu
But we do to say when ya brain wo chire mu. Ti delegate no mama assurance. Kasa na utie ne languages ne baabi ofin ne baabi okɔto nani da no ho so ɛna ɔka ɔno aboa no wo ɔso ɔne waboa no wo ɔyɛ party be MP MPP 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 ɔyɛ MPP ayo ɔso no sɛ skani na akɔ dollars sɛ de bɛyɛ ɛnsɛi ɛhyi na sɛ sika ne de ɛnyɛ woka so wa o ye fitin bibia sɛ sisi no de money pa na ɛnso na ni emu no sɛ wo ɛnde na ba dollars no obi mo obi $5 $5 sɛ de nipa na ni je no ɛnso kɔ sɛ sakra sika ketua bi ɛnɛ $1 kra sɛ I think say 11 cedis say enti 11 multiply by 5 no yan nsi na di je bɛdi na cedi ni sitting MP papa ya kan sɛ mu sitting MP well see you mu special prosecutor ntimam wo ɛno ne asɛm no we nso ne asɛm no ɛno nso bɛba akɔ asɛm foforo na we ɔman bi so a ɔman bi so na ɔka we ya ya mo akɔ fa account na ba kwa no currency ka oh ya bɛ so adada ɛnso mo obi nkɔ ka asɛm bi a ɛfa kwam ana no kora betia obi ana na no bɛpa ayo de odi emfansi yɛmfansi yɛtoa anwume no nsia Akan Kasiebo no so NDC amanyoko ɛna womani abrepa na asemo mo kanina ne sɛ owura Godfrey Dame a ɔyɛ ɔsoafo hwɛ atentene ne ɔsan so ɛyɛ attorney general papa no ensi from adwuma no mo nye biem wo mo mpani biem wɔ Ghana na ɛne sɛ Ghana fo bɛka ya kane so afa no ɔyɛ environment minister na osan so eye panyin bi otua ekuo ba kwa wo mo hwe nhwemu efa efuma gudie adwumadie awdro eho obenfo frempon boatin ode amane bi batu dwa efa galamse ho esansa na MPP aban na nado dan kwakufu ado se otu galamse ase na eno na obenfo frempon boatin se hwe aban no onima na se wada na nangu abonten ene se aden o se hwe galamse a MPP aban na nado eni abritu etu ase se ye kuntia no ono a ministers ni MPs ni DCs ni MCs bebre de wo ho agim ya wo mutu galamse ni bi ana se sa onyina so wan ancha ena obenfo frempon boate sa no waye ni hwehwemu akeka ne masia ni dadadadadada ena obejam gu abonten na MPs bebre din wom DCs din wom ministers bebre chaw wo me wo aban atena ye wo mu ni na e bebre din wom a na obenfo frempon boate amane ne kire se galamse no wo mu ni na eye bi na asemi kokodu attorney general nim ena attorney general ye nhwehwemu kakra na ono so de na mane ba abonten amane attorney general de beto abonten ne se obefo frempon boaten amane de beto dwa efa galamse a ekoso manmu obubbo mpenifo bi din wo Ghana no ose hwi nim oni nyina so bia amane no eye konko nti obi amontungu wa udin wo bia odada na asempa bia ni obefo frempon boaten na mane ni mu ena NDC amanyoko no so ababonten se enti amane weni na owura yi kire se adepa bi anim eni mpenfo bom din na eyentwanto so keke a oni nyina so ana ne saso nti NDC amanyoko ni yensamtwofo nhyiamu na communication officer emranim ni Sami Jamfi kasa kire se NDC amanyoko ni na ayadwen baako na wo masemo mo kan ni na ne se de attorney general Godfrey Dame keka se amane na frempon boaten de betu dwa ene de okeka na oni nyina so konko hunu enu ntino yenjai wo ma yebobom din na posifo nya wo mo ko na onya wo ma yenhwehwe wo mu no pe ose sa nyoma wani na atoni je no akeka no ejesa papa no ompe Ghana yi ope Ghana down fall ne sa so nti enmanim ye wo mo pese obenfo Godfrey Dame ontwe krata se adwuma no wajai sa attorney general on resign say minister for justice onya adwuma no nto no mo sansanya de a oba beboa oman konkron Ghana na emranim ni Sami Jamfi eto ne samso no say asema attorney general de batu dwa efa obenfo frempon boaten amane no eyade oba be katakata ne o so keke ama NPP abanya na nado ene Dr. Baumia dan no keke
na enye asem no kura bia no de betu dwa no eye nkataso na oba beye nipa ebobo wo mu di MPs ni DCs ni mpanifo awdro bi ministers no owura Godfred Yabo Adame ebeka te wo so akeke sede bia wo mu nya asem enu nti na ode amane ba se owura Frimpong Boate amane no eye konkohunu ya enyina so ne asem papa bia enim ne sa so nti enisifo se Yabo Adame onfa na dwuma ento. Attorney General Godfred Dame is not interested in doing justice for the nation, but is only following after the footsteps of his boss, President Akufo-Addo, who has become known as the clearing agent of corruption. Quite clearly, this man, Godfred Dame, does not bear the stature of a high office of Attorney General and Minister of Justice because he simply does not give a hoot about the interest of Ghana. The NDC therefore demands the immediate resignation of the Attorney General for this dubious legal advice, which seeks to cover up serious crimes that have been perpetrated against the state by corrupt government and MPP functionaries who are destroying our water bodies and forests through illegal mining. Ahenkan FM. Onipa mote so akasei eyamranini Sami Jamfi. Oye communication officer Emma NDC amanyokoni ne enono. Na wo eye July busumi no emu ena ebeto monten so a na chese ensem age no me na wa be fontentan so kasafdi awodo so ene kasafonyina awodo so a na ni nyina no eye poboni bi a apolisifoɔ mpanyimfoɔ atotodɔ ne ani tribi no mo ene eye tifido MPP amanyokuo no ankane tutrani owura bugri na abu wɔn makosi nkunya wɔn mabo a ni nyina no efa empepe police sadom IGP owura Dr. Akufo Dampare enwo na ensem no na wutie mu a wamo enkyere mu no munyina so nyina ne se Inspector General of Police owura Dr. Akufo Dampare oya na dwuma wo bo a wanhwe ya nam ne so be ma MPP amanyoko ibekọ opposition ne say yo so nti no ewoso omutu no animanimu ya gidi benefit ni nsem na sa eye kokwa mu kita odie poboni ya ekọ so yi epie montre esuo no ana afiyedi ani di akira wo wa na wedi apie wo wa na wedi apie de ne saa na won mo amudin ene o mo ne ewo eye ensem ni mu nyina no ebeto odwa na opanyini ba ko anu adwuma akotena wono so police adwuma ni mu wa rediri wo mu pa pempem no kase okona homigie mu eye retired commissioner of police COP George Alex Mensa na ni didi akotena wo mu pa anam so kura ma badwakwa mra hye badwafo pa omo so omo nyansam hwehwemu omoto omo nsa frɛ no okopie mu ho ene owo no wankasa nsam no sɛde yɛte no enye ono anase wonka ho ogitom se ono waka ho achese ensam oka ye nyina no okohwe edigu mpanfo anim waka kura asisu people say empempe police said o ma yenya no owura Dr. George Dampare wo wuni se nyamian mko na adwuma nso ani kura achese o sha Ghana abakosem ono ne ye IGP na dwuma ene ne modembo enkonkan sansem opan ni kika ye nyina yi adigu wonum nanam so ma Ghana won mo wonim dia obambo nsemu won mo so so eba no man no dwumade ntotue mo kire o madwene obi a chena no bia so ka na adwene se de opɛ ma ne ho ba no na edidi ma ebobo so me no ne de to so du nwotwe afimpinu ne aduonu miensamuo ana COP George Alex Mensa di na dwumadie ewo police mu ono ode ne nyina ba na wieye na o hye somo police adwuma ni mu a finsia poli aduasa ba ko 31 years na je senya asem ketoa wa konkoden aboa pa na enu achi no ana jasam twerefo no opanyini abonkomo anmo mobusa ne se se akukua mu kitawudie po na ekọ so no epia bonten so no hanana anase ha no ana so wonu de asam ne ba bonten so na amanfo keka kura mpo na duru ba bia de di piapiam ni ade no wonu de ha no na afi kura so onya nuhu se okosi nkonya kodi sa nkomo no wo so onya nuhu ba ko ka preba sei ani ese Ghana fo so kire se ade a wo ye na nya kura o ana o se bi de besi wati asfo se asisu bia no ade a ye Yakopon animu asem dada eti Yakopon no wahye ato ne hye mu se bibi se be koso etu ono de na ade nyina no de mo obo ade no papa mo boni mo wo de matwedi apo Yakopon no o se de wo mu kura so ne se Yakopon ade bi wo no ma saa no ye no
wo say ade bi boba asem bi ato saa asem di ohun say ye asem we de me fain ma yimi ho ano wo ba dwene ho a wanim na ho so no asem ne yenkyekere mo ne boa emu anwie no afi no abohyire wadi nkunim eno kura san so ma wudin kura mpo esan so tre kwa akiri wazi sia me no ekasai baby ono ne dia duru ne nyasam ketwa wazi ukọ bekọ ya bato mbesua so a ewo no ofiri ene kokohwe baby abefa bia COP alesmense onna ba no just ne dia sata baby a Ghana fa na baby a wasi afi kura ne nanfo mu ama no ne a chese bi mo kro to mo nka acha one man here friend no e bi friend free UK bi friend free US e bi friend free aye German a chese wono kura wana nwene da sesa afo no krombe kai no etu o chese kokoa mu kita odie pona ene na ba monteso no wose aboa no ama enei wiase afa na nyina obi ehu no etu ono de enya de so anya nuhu e wo saa asem ni mu kura na se saa enuoma eno enso ekọ no no wose de toso mienu nso so ne se esisi ame na okasan wase enam saa kokoa mu kita wudie ani ama ene Ghana fododo na hu se Ghana Police Service wonem no enuoma bi ekoso a enye a emwa ma police adwuma no enkonkan etu o chemu se ene na pie ye no ono de abeda ni nsira ama no. You see, God has his own way of blessing people. Had it not been for this tape, maybe you wouldn't have been here. My name and my picture wouldn't have been where it is circulating now. Now if you go to my constituency, everybody knows me. Everybody is looking for me. My friends that for years have not heard of me, they are calling me from US, UK, Japan, everybody. God has his own way of bringing up somebody. Sometimes you will not understand, but at the end of the day, then you understand, oh, I thought this was a problem, but that was a way that the Lord is using to bring you up. At least now, it has made the public know that something is not going on well in the Ghana Police Service as we speak. For now, at least people have gotten to know. Opanyina woti ne nkan na wono odire dwumadie ewo bamboku aye Ghana Police mu o isi am no ka se de odina dwumadie abana wie ye na abodin ayeda ne so o eye Commissioner of Police COP no he say oye retired retired Commissioner of Police COP George Alex Mensa ana adishimama motene nkan no ye toa anwumre no nsia akan kase no so na meka se wasugusu ya kase wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no kan na fo adwenkyerɛ fa 0533898915 0533898915 me baba ko achim apoli zevo ewo achimansa mansiri no mu na ansa na meko no mode ono mo nsama efiri ono mo ba no efa ho masua ho na enya sempa so se utie bia wo bo nse enkoyi ye ba na edi mu nsam aba na praku wo yaren electricals ena fi time herbal center wo mu mienu ene jubilee eboa yen na time herbal center memfa ni mfrasie me pa cho yarwan kitinkiti bu on ma eye hihye nipa ho na enipa bu nani gusu ti se sabi aginamoa oyen se o yare video enya hwe meko menum adura beko ye ya no agbawura drugstore chese onipa bu on ma ya acha yade no anaje wante se no ba bi tutu no ananiti nafu ba bi ye ne ya eye no agbawura o chen kraman ba bi ya no opegya na no ologogu ba bi ya no opegya no ologogu me pa cho eye mpempi enya yade na anade bi ye wa na ode fa drugstore da bi yenya ne sa oyesa watin ebi won ma ko hu doctor okọ doctor obetumi akire waduru sekoto na afi wakọ drugstore na wakọ akoto ne kama na aye fe sanse sanwema ni na enya sunsanso ewo yeso na enyarewa bi ti se atidi yade wonu ma tuntumi ni di honam tayo ya anti akuje ne fo hema use maame nzo ogugu ise kohwe owura na okotoa na otam raba na ode kata je ne so ntu ngodu fie no aposo tutu eye time herbal center ena ya time herbal mixture ena ya anti akum ni na bubobia awurade obesan sori aba no petututututu abetua na dwuma so ahoden so eya no bi waposo tutu onuma atu antumi ndidi atidi yade no ebepam no kra ena time herbal mixture so supporto immune system no ema no ho ye din tumi so ye adwuma ye ena afi wo ye adwuma kakra bia na wani ha ana utitai pau na ohunimu ye twen
time HH herbal mixture no unya binom a eboa papa enika sema no ntema mane je time nduro no se ya bibiduro ya nyankopon de adom yen ena wo mo de afa abafu nim de kwanso de aguadem kama aye ababonten so pedro dudu atu ana pe baako bi ato a obekọ herbal shops and pharmacy shops bomodian so be 0244 417669 0244 417669 kayo set time no TIME Nana Preku Wiring and Air Condition Services Uwo bia wanyamfie dunum 15 years echo 20 years opeso hu bibia fa air conditioner ho opeso osua se de eto aye fix no ese ya se de esiesie no saa no mani nna no Nana Preku ebie no prato se na wo ho aso be kire ni nuanom nketoa ene ne wo fa ase no ne nananom ewe saa ade wehu sanse ya ade bia na wiase eno ne ade asika bam paa baako nanso enhu adwumafo esua wo ma repair siesie no wo mu sua paa nti obi won ma ne air condition sepe na okoto atwene sanse repairers kra no onya bi nso beba no hwete sam na baby bi basa na wajao eko enti Nana Preku Wiring and Air Condition Services kwaba ya oba be mo nim die mapa ena afi biem o se wiring no industrial one any domestic one na ese eyedan kese ana afi didwuma kese bi ana afi kuma bi store kuma bi na peso wire frɛ Nana Preku na ono oye under energy commission o hye wamase a obey ye wiring ne perfect e di amount ani die kwan so ena me patro ka hye no so say 110 and 220 wiring ni na oye Nana Preku die wiring any air condition dwumadie die yensa ne ho enko ba foforo oye sa na asidwa sanyankopon ho abo epo no enye ye me patro bomodin aso ne Nana Preku bedin sa woso o wachima benase ena afi inkran fen 0594 568 128 Uwo problem bia wo air condition ho ana peso waya oden a frɛ no 0594 568 128 ana 0242 738 404 Jubilee Hospital aya wayare sa fie mapa wadaruma ni die no obuo kwa so yade biara epesa juni pedua no enso eboso fiti eye utiri bepem onase mepa chodi nyan fa kodan Jubilee Hospital na wonom enhwe emu asanse wonom eba na apomden enhunim dia ekura wo no ade se wonom asikonya wonom etwen wo ka na sene so ese bre biara eni simane don firi biara obedru wonom bia no ubenya eye oyarehwani ama ono so atimi ahwew amenoma akonkan ka na sene so se yedin fidie ahodoɔ ene de aba weye abefo fidie no eboa eme yehunu ya de kora eje wo nipadua no aboso ne yetimi apa no enso aduro ede amaw ye nhwew enso ntwere nuro ma ase kwa abonten koto ye hyewa na unduru o hwe na waje na yetimi enso aboti pharmacy no ye obi ewo ya hye ehwo no ma eno enso echi no woyɛ oba na wafa afura wadaruma ka na hyɛ ne nso ɛsɛ obɛkɔ Jubilee Hospital no matimi aboa wo na abosome enkono akwantuo no mo ne nyina anante abom na obɛwo afa ho afa oba eno achi sɛ owo abofra no awia yɛtimi nso aboa mo na pomdin asipi asita amanom akonkan enso ede ama oba no ene wo oba tan ni nyina eno achi so no wadaruma yɛwɔ ɛyɛ biaya eba no operations ahoduo nyina yeye enso ewo honom theater honom a yebe ye operation no ama wo bekọ na wonsan so nkote wo ya obia enso wa akire mepa cho yo ba na awo akawa na wadaroma otutu mirika na do ani akire mo Jubilee Hospital sanse wonom a moje awo no wonom ewonim die mapa wonom etwen wo so beba no ahwe no matimi abo amo awo afa ho afa oba mepa cho eba se ene wo dwunso mu ya de ha obiara nso a na de akwakoda Jubilee Hospital na wonom ahwe na wonom so atimi abo awo eni yade enso so eye yade bi asabi ha adwene pa ebi atoa na odi akwakoda Jubilee Hospital na wonom so atimi ahwe na wonom abo diabetes na hypertension ni nyina no eye yade a enei wasi enkonya wo hwe atu ase enti dafia da anopa bia no obo mmode na okopiem ewo wonom aso ya wam so behwe na watimi enso abo kama ka se ne so se yaso ya wonom aduane bia wo bedi bia no eho te yahwe ehunu se wudi amfa yade bia nso emre oni padua no apomdin se achiba health insurance no ebo adua wadre ankra de ne aban de ne nyina no ye gitu ba nru e wose yade ma okwa yade e wose ye hwe okwa ye ne sabepepe enso ede ma 0244 57
kafra 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 eno ofrenko ntabudi abetumi no mo abonkomo ewo so o machiri kwan no so enye yira kwan wadaroma wanom ebutu achim aboabo achim oda aboabo kwantempon no eso amantra bridge no so no ma ena abehu wonom so atraye oda aboabo kwantempon no eso amantra bridge no so no wadaroma kohoi na oso ehu o maso ene mpemfo emonkomo no mo ase de be ya opomden ebe kosoa nso agina brane afi yantoa ensam no so meko apoye mantemu ofansa yirebi abetrompe so aso ene say kroba ko de esoja apolice vo dodo na afa no zevo na zevo say bia wo achim dan na peso ko achim ayi apolice vo a obetom kunkro kotwam ewo barrier na ani watwam odan skukwan ho na wo sen no oba kodu achim dan kwanta na wasim abenase ud akaka no du abenase krodua no no na wabu careful na wafa abenkum so wakofa nyinam du anyinam abetutuma kodu chirimenken na wakodu etweso camp udu etweso camp ano asan dia for abenkum na afi wo kotin na wo ko apoli zevo eho ena maduru na zevo da school ena mo cha say ade kire ho aye den ma wo papa na eno ena Ahenkan news ene empenfo odro ya ewo school mon mu bi di nkomo nyame adom yansa koka head teacher ema esoja police zevo da school Orua Adams FKC na eno na ocha say fiti kindergarten KG edikosi JHS achachefo a ewo school mon mu kuta nkoda weni na ya makomako wotwepe na ocha say ade babedi wo ma wuni say ekromo mo nankasa no enoma ne nkitinkiti bi ni akade bi ma adeche na adesuan ya kono KG dan ayi JHS dan a womutim eyentabo ayi nkampro ne de ade ye siesi bia ma omo ye wie sanoma wani na no ema adekire ne adesuan no eye den kakra ene COVID-19 so de no ba gym 2019 enti head teacher Orua Adams FKC kire say ekoba nsan na akwa esa ntuntum penalty fi akọ na enframa be ho no Amerika bi ode be konye Amerika ketwa enti nyoma bi nkoye na COVID-19 so de no ba gym no na ne ho na achachefo dodo na ejane efri krono mu ede adekire ne to ho no mu ekoi wom koye a wom amabim enu nti ama achachefo no so atekra ewe soja police vo da school mu no mu ewa chimansa mensin mu ne sa so nti kwanchefo panyini ana panyini oda school na no head teacher edad sede etumpinfo nim se achachefo no ho aye den nti wom sere wom mra wom emra mu emameboa wom Everything because before the session of this COVID-19 2020 nana your teachers no your suti your ban is a because school and every time na your share teachers but teachers number says bedroom no last year car teachers back 5 for the whole school from KG to J3 teachers 5 timid 2 no to KG and I made 3 to primary school na me ko na me wa JHS at mama with the teachers ni bi KG for no omo chirade copy 12 mega mama no maba JHS on P1 to P3 omo chirade about 12 no mo so omo ko aba primary mama the suyani at the trainer the suyano en kototi senior SAO ya tu na mo pi yani PTA SMC executives matro every day this rate no eji magasa matro na mo akon chen prepi head teacher Orua Adams FKC esan to so ka biem say ne sa so ntobe sa ban ne pa say enmanim ye he asuafo na akwakwadun titi afri ayi teacher training college awdro no ebi abegum ye wa chechefo bebre nso on ma won peso mu free krom so kra ba kro bi ti say zevo sanse wo zevo agina ne na so nyoma de ye panti osra ban aban piapia school teacher fo ebi mra ono mo na wo mo ma be trade na teacher fo ni so dodo asuafo no so doso afi biem o se obesre ankwankwa se eya wo mo meboa school nu pa
Me adesura me di tumpen for no say srewo ombombo den post teachers emaye e mama adechre na desua no aye burden because last year committee say the year ni say class no who expectation na say we meet bet asan say we ntino obi kire P1 osan kire oye subject teaching wo P5 P6 up to JHS o kire P1 no obetumi aye den amity obedu wo kwampo no abre the same thing if KG teachers upper primary teachers lower primary teachers ni now nti P5 to J3 there ma declare no subject teaching because there is no teacher nti me overtasi the teachers the immediate srem penifone nim say srewo ombombo den post teachers maye onipa amoti so kase eye head teacher a oda esoja police vo DA school no ano Owura Adams FKC na enu achi ena asemtwofo Ahenkan Kasiebo modern akonya assembly member onimnyafo Isaac Tomekosu a owo a police vo abetrompe so a ohwe etwe so camp ehwe achekrom nina eho nina hyenase odi tuja say kane no na Ghana Education Service womo post teacher ni bia ma na kokro bi so akokyra de ne atua ne ka no na yeye e district level na so nei yeye fi district level e de national level na ochese national level ne de akono enye ne kwan paso no ama se wo pose ye post obi ana wo mute sedie school bi kom oye wa school bi fam kura ana ye wa school ayi school fo bi fam kuro bi bra wo mo bre wa kyerkyere fo ho a wo mo hyeda ntiase ye esanse national level ne de go nti ama wo mo ntiase nti post no ya mpempi na akwakoya asema ewo Assemblyman, the mimi ye di abua school ni say, I say teacher problem no. GS and the teachers eba. Na previously no, ye posting from district. The teachers no ba district. They are posting on maba schools now. But these days no, posting no ye from Accra and the region. Enti say ye post teachers no kra from Accra. And ye ne say omomra no mo. Ebi won say ano e krase pe. No makoye reposting teachers no. I don't know any district district directories no on be say on be insist say nipa no omra enu na create problem be pray even teachers are more free ya post one ya nya bi contact no ye brepa ansa na omoba enti enu sa problem no de e din pa say me assemblyman e be review de ye tumi ye ni say nipa no ba sa yen so ye boa say ye be boa on kakra no omani aka ha assembly member ma adeshewo etweso camp electoral area a police devotion ase akwasiewua kan ho achekrom kan ho kron do bebre hihye hyenase a ohweso ema wo mu sa assembly member onimnyamfo Isaac Tomekosu nene enamotiyi ma yanko anigye Kasiebo enso emuan na ene ensema wodo a edi ahim wo ho yama waso enso ente eye ebi na empepi no Ghana asudie kase ene ade ba akwa da ne adwendwene pa ene enkrofo a ye tua wonum eka na nsoso eni kwansenka eba ne saa na eno enam so ebi ama isiam no eka sei eye fair wages and salary commissions na tiase no eya bedwaku om na hwe yaketua adwumadie ne ntotoe ensoso ensam eso na omode atodwa ekyerem so mo ba betua na mo bi saa na mo ba betua mo ba be hwe se wonuma ene omudin enso wo aketua nkrata so de efre ne se payroll no omo ba be hwe de omani ade akire na saa na mo ba betui potoka semwatudin se nationwide payroll monitoring exercise na chese ene no omo ba be hwe ne payroll no so ene wonuma mo gi aketua emro so wonuma ni kwase atua omoka ne atua omoka sabio wonuma mato na mo onse do na so omudin da so ewa aketua nkrata so a ene enkrofo bi agi ho akatua edie wo mo nyina ombetu omo so esa no omo etie se so mutimi eye san yeye no ama ne edi mu a eno abeboa ama aban enset mi akasika bote no esom Ghana cedis no 36.1 million a eno so betimi aboa ama yede atoto ne mama omai kokko Ghana nso etimi akonanim ne sayo so ntino waka akyerɛ badwakuo awodoa ne asoa awodoa enwuma kuo awodoa nyina sɛ obi biara anya krado sɛ adwubadie ne ba bɛkɔ so enti wo bɛbɔ awura waso ɛyɛ no wompanyufo enso bɛyɛ asoɔmmerɛ na afe nsɛm awodoa a fair wages and salary commission for de namo no omadi sanse ne so
ama dwumadie no enso etimi awie peyo na sansemu nkyeremu nyina no owura wono na eye kwankyerefo panyini edema Fairways and Salary Commission eye Benjamin Atta ana wode sansem wei enso eto eye edwa wacheze dwumadie no onum bo mutiri mu pokora wo eye oforisuo busumeni mu efiase atuanamo kakra na womo enso ejemu kakra de to wono ma sisiam no kasai womo sanso be fiase atu sa anamo no otidie se ba beboa amennoma so etimi akọ eye enkan na ochese oso oforisuo busumeni mu anamo mu etu ye na eno eboa pa eboa ye a omokọ eye nyumaku ya ban de wamukọ bese makoma kudu enso emu na sika wo kyese omo ensaka ye eno na enye sika ketoa ne nyina no aban betimi ahwe adi dwuma amannoma akọ eye enkan na wo kyerese sisiam no ekazai wo kwanka bubuni mantam a ewo no modi wo mani enso ekire na eye nwumasua ahwe ye no education sector ho no omodi wo mani akwakodi enei institutions awodo ewo mu nyina enso achi entoye omo ekoi and Ghana Academy of Arts and Science was your more ever call Ghana Tertiary Education Commission or mobile National Accreditation Board one babo rabbit sumu National Council of Tertiary Education or moba National Commission for Civic Education also a much as some money about one man and ye some ketwa and ya no kwao National Service Secretariat or Muslim Ghana Air Library Authority Omadruho University of Professional Studies also so Omobako Ghana Institution of Languages Omadruho dada Afe Air Ghana Communication Technology University omo chese won so mudo mani ebekere wa sa so ewo mu nyina no wo mbekwa akohwe nkrofo a omoji aketu amroso nkrofo ni kwase etu omoka yetu omoka won mo mawuo na nkrofo eje omusika die omo nyina omo hwe na omakoyi omudin enso e de free eye aketua nkrata no enso emu na timi aboa amagana yetimi enso anya sikaboten de abo omayi ho ebra ye jina no museni de anwure no nsia akan kase ensa soso ni nina EDC media man for adwen che ba kumenu aba toaso ama me hyase every Facebook live na Ahenkan 93.3 FM Isaac Adosi good evening Ahenkan FM or share live every achimja o Ahenkan news die pa osija network nenye na so ben the news na achi ne kakra na mum yenya wiepe na na adwa kosi network phone so enjo sempin vom mra me na mwawai na obre inamri network oh tija for